na sister no kunu ba fie te obabo me kunu amane te oba ne me kunu ni ho aho na odi krama se ka che okunu se ni nua ne pene yere nti wan kasa nkyira na obekunu ti me kunu ba na me se papa wonu ne kasa kyira na asemesi ba se kasa kyira na opene yere ampa me kunu ba na ofra ne nua ne tenase ana o se ono no ye damfo keke ono de omutimi didi omutimi bodimi didi omutimi tena ne nan so ana me kunu se what obi yere a wono no bom didi aye se ni nde be ma na asem no kan ye na kore efire ne me mpese wo ne oba ne be ye de ebe na ntibiem nti ahonom na abaya ne pieso sister ne pieso opia na me kunu se me pa ke fire ne emma wono kunu ne ye me nua ne ye de anante na wenti na me ni o me bae no me yere de nkra aja me se wo kunu ba hanom se me nua ne pew ana wo se ono de no kuna ye ne ho ade ono na wo nnu nso won ye ne ho ade ana mo kunu se wo ye ho ade se wan ye ho ade me mpese wo no me nua ne be de ebe nante bi efiri o sister fa metan se me ne kunu de nkra ba me de ka cha me kunu no nti me kunu wu ye no ye teben ana me ko sirem ye bai nkromfo bebere ba chia me sister wansi won chia me ana dan wura bai se wo kunu bai no me ka cha no se ada me hia me dan meje tu enenya na me se o papa me oba kunde ni me ba kura bosu mienu mai me nya sika han dan na papa ne se chinchina me yede me ntu ana sister bi hu me bobo akwaje dan wa kono ojo akuromo no e ma me nti me te wa na sister so ba han dan aben me dan ne dan me dan ne me dan ana onu ge ni dia no veranda ti oba ne kese me no no mponye firi nti no e fa asasem no so na me kunu wu yenyi na won ba chia me nti oba na obia atenele me sole a me ye me dua no wa bonten koton me ne me ba dwale wie 8 na e kofie koda nti mo wo afire dua ne ye nto me dwene amenti ase agoma na mesu me pie kura afire na me sole a me chia no nyame nti me sole me sister mamu ache na me pie nti afire da kura na me tidam a na me su pie na me ye call ti me saba no se amere are na me se se adwai mo kwa ye nto ada kakra me ya ton me ba basa nti se me nim ni ame ye se me dwon kura kwa hinyo se me dwon kwa hinyo na me ba me su na me se rade se wo ye kunafo kunu are na me de kwa ye ntoi nti lime one so no na tailor for light tententi ana etirifo so ho o mo to me dua ni kama nti abayo mu nyina ntobiem amedu ana o se na da fa re o afone ye na me se obosum mienu mu a fone ye bosum miensa mu a na afedie on se dua ne obi nto wa ade da wo de ko beebi a ye ndi bidant na adwan basa mbekini pie beebi a ye nto bidant no obi wo nipa ba ko na ne kwa no na aja o se meto bi ahwe nti da kuro na ba ya ba ko apon no na me twom na me hu se na me se abusia na wo ya daga ati nti ye na omodi agoro na me se na wo kwa na oni o ma bebre na se sister ma pon me wo nti me kosunyan aho na me busiafo wo ana me se na madamfo na nsan me duani problem bia bana mo ana modom me na o se sister entime nka na kase enye se me komi kuro mu a kambeyere kame nka asem kuro yere ankyerɛwo ana mti yo Phone doing mommy ya watu aso utie Ewiase Mu Nsem wa just antia so Nhyira 104.5 FM ebacho oko YouTube Nhyira TV Facebook Nhyira 104.5 FM umotini so Pemside TV na Sameng TV mami otie ebacho di fie aduana mienu o kana kosem ne kunu ko yi a ya se what the poison akoka na no se when the poison no obi anim eno ache mu nsem bebre no gusu a ya dagono so Ewiase Mu Nsem so Nhyira 104.5 FM and never sorry so no ngotwe 8 p.m. na turam ne dom sabeto aso ebacho etia anti me pa chaw abasa no na aya sister na kanse yete se wakumukunu ya nti yenim kwan yo fa so de yere ade kumukunu nti wait ya na we ka cha we na we ka cha we na we ka cha we am se me kunu wi ya no sister me kunu firi abene me kunu wi fiare me ahu me kunu funu mpo dia pepa ye de ma me ni me kuda be bia me na bia me kura me kodo dia mo de ma se poison me ni poison kura ye de poison me kunu ama odifo kata ma odifo no diagnose wi a kamunzi wa kire to asem so ana me kan se me se me kunu wo kura ne ya no ena mo se makum kunu enti na medwuma sai akoba ye bosume be dia wo ni yo ene mate madase wate na ho ana kan o se sister me nim ni pa kan bed line tu nyina hu sa na ye de ye te kan ye se akọ na me kokura ka me mbo wa mane ye am se
oh nti me ba fie anadwo no na me su na me say rade nti na me say me kunu owu ye wo wale me aye me ho ade nyina ye bibia ma me no wotara 21 years ni owu okura me ho funu enti sa abasa na ye ham na ye say ma adwene a enti me nim ni pokro amom na ni pokro na wotimi ka asemwe no onu kunu na tia na so na tia na ye omodia me nim as nipa okan enti anche na obi sa ka chem sa simisi na yere e kan ye na me so yo na me koto papa panyimu bi nim said da me pese oba bi sister ya sem bia ye de ama me enti papa ne bai say be say enti ye trans na no na dance ni na wo kan say we na kan che no no baka ho ye trans na dan ntakwa mo mienu no na we say we na kan we say we na kan ana me say mo mienu no say mo no mo kunu mo ate na ye mo fe nti ahoro na papa ne kan say me ye panyimu na sister na ka ja panyimu papa ne say baby a me pa bia me mfa nko na dia me pa su bia me ye na papa ne ka ja me say sister jai twaso wate nti adu awia na ne kunu be sister ne kunu ba sister fa wa sem manyame na se me de manyame na me ni mwan kono nwan me ne me man nko na te me ni busia bia nka ho me kunu nua no so ono na ka ho so ono yire na ye baako ye me hu ne me ka nti ha meti me papa kora se me mfiri ha na me firi ha me se sankora ne nko he me ni mo bia awa ha no nti me te ho na me di mpa kakra ye de ahwe o mo me no ko school ma ko no so me force se me ma na asu adwuma nti me danfo ba ko bi ka cha me se wo de akola ne be su adwuma ana ja ma danfo yi de akola e ko fita adwuma ana o wo no mo kakra afide nanse me dia me dia ne ko afide ya start to mami me san ko baby ya to mami ya abaya kitua bi na kola se ma ento enye wona sister bi ba ya o kan say sister ekunu no am say oh me home na me ko chini dua na me edi pan ba na me sister wan kan kire me nipa kura o kan say mu na sister wo kan wani bere so me de ni bere be bo otwia na sister say membo mbere me bo nipa kura mani me bo nipa kura ni dimon ana obo ni din time ko na me fle ma me panyimu bi ade bia me pedance enti eya na me fle na me se davi me sraw na nadua fle no ma me no fle na me se me pese obi se na nadua se kwa ya ohun se me fa so kumukunu na sister bi se obaba ni tiri wa ha ana mo kan se makumukunu ana da ai sister kan se ka de makao me nim dia kumukunu na sister asimisi na ye de aka kire me se wo na okumukunu I'm say yo obet me dia dance ya same way account prince and say me bibia ya basa bibia e beto ma me do na ya basa bibia me so akodu ya bebu ame no na ma asai na ho say me mbare na me ne didi and asem no me pese me de ko ahemfie na ya ko ye de e ko ka asem no so wo so be dia dance say sister na bo mane ya me no me ko am be fle sister ne say baby o pe bia fle me ne be ye de beba nti me ya na me say ya nyine ya obatan me de no kwa hemfia e ka obebo nti na na hema bi wo horom na mo say osiesie mba entem nti me mfa kwa na me say o me mpese me de kwa hemfia na ya nyine bebo ka fi se me nibi ono so ya obatan e bi o nibi ana ne kunu no ye me kunu edamfo enye me kunu film na ne damfo pa no nti me mpese ya nyine be me pe bia e be siesie asem no a ye be ye de e be to yi ana ja ya nyina me sole na me kokwa cha na hema no se nana asem sei en akoso oba kunani sisi me ni hwe aduane a yeto kakra no dwuma na ye basa nti me pese ofla sister no na wa bisa no we kan premiums no mama medika ma payimu bi fle no ana o se dia me pe bia me ye ana second one sa ba we ye third one me pese ofle no na kwan ya me fa so kumukunu na waka cha ne me hu yere en tome na ba me se yo mate me fle no ana na hema na soma ana o mo ko fle no ayi mbele be yefo na yesia ye na hema na bi se na me kirekire mo te se me kirekire mo wiye na hema na se on so lem bi se me questions say bi asema ba ya anka no say yesa na anye sa nti so no say ameria ana me say asema obeka bia no na me say asema okan oka asem bia oka bia na mayiya no ana okunu wiye kura mente ana me say o say won tie na we ntofo me kunu wiye me de me firi sire ba me de mba kitua ne ko school no mo sansuo ana ma me ba ko say oh die wo wura ya akọ na me ba fie se mba kia no mo say wonya mba he na wo no ma me na te akunja ba ko so mo di nkomo nti o say wa ante ana wo boa fansa asem ninti ana ama won yede wa mba machia me na ne ma me awo no ka ho na okunu ka ho ana papa bi so ka ho na hema ne say ana na hema ne say sole e kire kwan ya wo fa so okunu na o say on kan ama wen kan men kan prince ana na hema say menya akola o kan
wo sole obabi no kasa na ana mu se waka asem no na me ye adwuma wei no enyi ene nti nipa ba afia na mu a wo no na obabi no na mahu anokore no nti wo se wo nkan a ende me de be kwa ahemfie nkasa ye duru ho no mu a aho na nakore na be pie aho na wo ma me na wo no no e ka se obi ka se okumuku na kire se ye nto oduane ana me se ma me ewuo ekum ayede pa Wana beti se wakum nipa. Okan wa himfie ho. Okan wa na hema nim. Yo. Wana ate se wakum nipa. Ana obeye dey. Obeto wa ade. Se wakum nipa se aba se bayem. Obi ana obeti se wakum nipa. Oka se ye nto wa ade. Ana sema okan ma am ebia uba no. Nipa ba ko pe na okan yo. Aka kire no. Enso no kan ye no. Ene se obi a ye dey. We tia na we so ye dey. Eko. Menka se bia uba na twa ni na asia. Bede bia oka kire nipa ba ko no. Ono asema na obi a so so de sa. Ena ye tenten. Efan se metia na mesumba ka kire me na fo se ento bia mu na ye se okum nipa. Enso enye oba na asem ba ko no ena man ni na atwase o. Bed ba ko na ote ye no. Ono so be ka kire obi na obi so de akọ na kese wakumukunu na beti se wakum nipa obeto waade na maame se sika na ni ho aye sister na maame na nye se ye se wakum nipa na me se oh maame aho na awo ho ka me na me start ye de esu na ye man se mo hwe obi akunani ne so tiate abaya na nye se na wotie hwesu wo su awo ho obi anu kunu gya man ketenkete sei na mo sole a Osa oka se nti uba na oka asem no nti maame de ebe ya ne se obere ma esiesie asem no na wo se obi ti se okum nipa enkire se ye nto wodua ne de enye sa na ye de ye kan to kan ko si sai enti ahono na sister na ka kira na hema ne se ende de akoye no on ye de emane mfa nkwa ahemfie on siesie asem no ahono na me start su na ma pagya me sana na hema ne se wo de asem ne nan asi asem no so enti nana ye man ka sa no afre media wo na mesu na ye dey ye twa as na ye kiakia ye hu ana ye solo call ma Monica dabi nana ye man wo mboye ka ye ne ana ye 2020 city ade ma no okay ana makọ fie ade ake na no kunu damase afre da na nansa na omu nyina kọ omukurum ono ne maame no mu nyina se omu kọ yie ana okra me se sister me kọ yie abo ana me se yo ana wo ye dey omu kọ ye 5 days me die sister ikura me picture eda yimu asa pie ni paduam me bia me ni na me da asole fie ndipa na okaso akukuru no nipa na okra no okwa infio no ma na ma se asem no ne 5 days na okra me se okọ no kurum se me dia ehu no me hu okura me picture akura me andawa nika me tiatia mu se fa me picture mame fa me andawa nika mame ana sister me straw na me ba panyini no my sister mo kuma ne me mba nyina o se hwe dia we kora ekitua na ono ne maame akora akune ba anya ne ya anam sa sister me straw fa kya me nim se wo na oka asem no a ka me mfa nko na hema no ho e fa ne se wo kora obi wo no ka kya me da se o maame de oni bo ne fa kya okunkum ni pa awa dai mu pa gid pa aya so me pa entimba bia ma bia me ni no na omode me kwa asole fie so for no bomb pa na nipa twase bebre nipa ya omumro so kwa me tip ni hu ye ne de na nipa be 30 de anadwo be ye 1 akotu mami wasem yo kira ese eto so na me musa we ena me ni so pa me musa kwa me na ku fa so wu ye wo se poison pa cha me ko de omode mami asem si ye di sen akabo so me miru na afemi ensa okoyi wo he omufra no se esirem okoyi wo esirem Togo no di nsan kokana no me kodu e me kunu kwa na aja no mo se obi poison no anti me kodu e di omo ka cha me se okọ yie no omo okọ ne danfo bi ho ana ye se omo kodu Togo ho no ayesa ni pare de no koto Togo hospital na wajone ti omo de adru gunsam ma no omo se papa ne se awanche omo se awanche dia ya gawo fo no bon se te sapetesi no omo se papa no aka cha doctor fo no se saadie no omo tonton omo se ohu akoma ho no se bia omo ye se papa de no ba hospital no wo se ya wanche nti doctor fo no Togo fo no transfer so omo mfa no ko na wo ye Ghana ni no omo de du boko hospital no ana omo he na omo se enya wanche mbom na ye poison no obidia so mo ana ye nim ono so no omo na wakasa when English and I say French
Dabi ye Ghana for English o ko Uber ko hospital. Mate, what's your better as an emenisha? Yami adu mo chana better was na fe aso na funtum ni ye. Na ye nkwa le fa so. Na se ukopie sorry fie. Omo na ya bae nti ya bae de chen na me fie ora say. Apese o de me call hospital hwe say high fever na say ayede nti me fie ora na ye de e de me call. Nti asema sister no kai say wo me be fra woni no ade oba kitua ne daase. Na nsu a me de be fra woni ni. Aho no e wodaim aho no na ma me de bae me be fra woni no ade oba kitua no e daase. Nti usro na ensuo no a me de be fra woni e antua nyama. Sansuo no din ensuo abena ensuo abena no nto ana ensuo bi da ho no o ware sansuo no din awadai na afere anche na menni no estate makwa gogo hospital by MP o ya mama specs ni my the specs ni boa na emena ase fom ne e fom a tin ase okoto amnem na me san kwa na doctor fo no ka chem se ndie eni we di passport ida eni edu ya de ma oni nyina waguso anye ye ma specs so a e fom no wane de eni ye hunua ati azuma nyabochawate homeso wabre we ye chebe to sanse ne me se ye edma don hwere ba ko sanse commentary to aso nti ye kakra bi na akere na me ya no china ya to aso nti azuma me ba cho for we chire ho na me ba no di for so bambi na ai na bi aho atum o china beto asem we so ana odin ye pa o ye sunsun mu ansema ya mama ayi to bo ale bele fo ye mi ti sore le bele pale mi so ko bele jogo to so le yang ya aga makum report I'm not the ball. Yeah. Bayete bome, urele salsa nerve toga. Bayete bome, urele salsa so bese foko gala zugo, sula yani yaga. Ya mama, minga ponga di pala, akam fikira di pala. Bayete bome, ale mnerele poro. Bisu kwa gala zugo sura yaga. Bayete bome, urele salsa nerve toga. Bayete bome, urele salsa so bese foko gala zugo, sula yani yaga. Ata toy, arotana. We don't get it. Kwamai Frafafo nyina mu nyina adwo ena nwumre mu nyina mu tie Ewiase Mu Nsem na fe ko nurses quarters miamia hodo ton pito mu nyina adwo ena nwumre sanse mo mfa dwumade ni agro te mu nyina adwo enyan Frafafo a mo ton pito ewo sentimental mu Ghana fa na mu nyina adwo odifo Elijah Mokoba de go meje so odifo de go aso ne nu ba bia se we nti na ya to da bia ka sunsun mu asem a na obi je hu akini a na ye me ya efiri se eto wa o de go wo ye pani kura abedane akura utie maami die ye maami nsem ya wo ken ya enkenye ni kunu ni wuo na owu ye percent ana no poti nti na ode aba ha o na mum nani na ese wo hunu ade no na ne bucket wan so na ni afra no eno no hotete na de gon se ba ni sei pa de anu ani twa se odi fo Elijah atomidiem na ti se de watwa fufu am na tonkwem efrise se yesi obi nka sunsun asempa de gon nyame ache yesa aniwa no ene se sunsun ahoden na ekoba ni se ya nyame be fa yeso ne aboa no ama na ni no abi na de gon de me pese ye sister eti ase ne se maame na o ka kire ne se ono ana akum ni kuna o san so daye ehu maame no mo nya na adwen se maame no woni ni di agrobi yese o wani maame ni tie ni opa nyame ya adoma wachi no obetimi aba studio ha omara de go me ya na me pe challenge bi sei na nipa na tu anamo ba o se odi for Elijah ka se me wani na me ani so on de go ni ya di akwankyere to form ni ehu amaga ni amagashi ani ehu amaga hoho de go maame na wani na maame na ye ne saa dia kosu nya maame ni mu bi enti mu anya na adwen se maame na wani ni di agro ana wani ni di pilolo bi maame na ye na adwen se so di agro a obese woni ne manyina ase onsam ne nsa ka nyame ba
enti de gon maami de mani agye ho pa ne se ase we baaye na wantu anamanko ba bia no aba behia e wo Nhyira ha ose wontie betini nuanom na eka kire ne se wo mra na aye benadan so na nemene na aba behia de gon be kai se sister bi ba ha ono no maami ekunkum wo ma mfimienu bia na obi wu mfimienu bia okum baako yes sister no so na nani afra se ya anu ohunu hwe osisi odu so am run about bonus what take mu mpa wo hunu se so am run about no wo da bia wo yera this will be na so ne nsa ko kire ni fie se ne sa na maami di aye ana ne bucket one so na ni afra ne we no the go say wuni ani a wa hwe ya obeka se maami ye yare bi onko hospital but the go metina no makase so the hospital asemu a na ni be fra kra ya wo hunu hwe ontumi kra nantimpo ma studio ha azuma ensu ama ne ba ne nso de enso azuma enu so wo hunu hwe ensu enti we anya hospital asem yenkase se bibi ya wanko hospital bet ya wo hospital de wo ho ane ye wo sunsumu de enso wo ho be sunsumu de ne se to da bi na se wo nyini a na wo di agro to da bi no na ye di unya no enti maami na ni no eyesunsumu maami na ye ne sa de go nyame ya adma da ya wada metina se mo ntina se no nsu because esu na usu no maami entimi solve problem no ye hu nipa bebrebe a wo ba studio ha no mu problem so chen wo de na wo ho ato wo mu enti mesrew ensu mensu biem obi won mo beba be tre studio ha no masu sa abeka chen se wo mra ba bia solution ne wo no de go wo ma enti nyame ya adoma ya wada bra wo ba nyame be fe so ne ya jew ne wani na bia mo aba betina ha nipa bebrebe ne sorry mama sorry mama me ra hokra sorry ye nyine ye nipa wani ni bebie ne watimi adi upa nkakra de go wutie na nso se edu ba bi kro de ade si ni ti kro obi akra ento wabu wa bra usun because wasa ye sunsumu niema bebrebe tia wa ade be na ade be si uti e beto ama o Bapeni ade the go answer maker mama na ya na be se wo se woni na busuan ni nyina so woni o daimu yes na apie na mu se ejuma enya ejuma so hanum na wanya ba be pie ni enya ejuma wate amen yesu dimu edi for me tio the go de be ye ne se mama we ba be pie ma ye de ngosra ebegu fom because Isaiah say ngosra ni ntinkonu nyina be pai ye de ngosra begu fom ne maame no ba bi owo bia wo se ne ho hyehye no odi for makama se me fa twam sa me na wa makum na osofu bi ekofa obire ne ka ho asem na obegina ho no pa no mo mekumu bosome mekumu nyina bosome ba ko pe mehyimu nyina ase ne se papa yi Ewiase Mu Nsem ahomatie amotie esamanfotie huhu Ewiase bia tie enua nyina papa se bone tizazu bekunya kono goguyan na okoye ya ho na otwemienu asormati mama adan mokunya sofo na se yakum sofo adan wo kosunyan omse sane nam kaish omse sane nam eboa no nyame no efise sane ti enso wate onu maami ayebe o maami eye otime kum ni pa aka tire o premprem so onu ne maami enya juma asa ase ni no mada azuma kunu ntem ayebas no maami azuma enya juma wate ti o se odi foto asumitia de go maami ya maami ra ho ne ba ni se ya eze midinka kan ho asem se ba ni se dia na atoye ye laso because ye no ye ba wiase die nyame de ma ye se me ye no se obi anya ha obi te se ye maami die ne yesusu ma sempa de se enya ba ma se ye ho ma de gon wani tua se ekwan bia so maami no e wo so onya ne fa ho die ti de me kan se wonya isu a wo su na bibia mu no onfanye mpaebo nyame nkuto ne betimi ajew ba bia aduru no bia ntumi nyew amen eduro bia ntumi nyew amen na mum nyam kupo nkuto wono na tumi wo no se maame ne so obekum na se nyame mfa wo nhye ne nsa oboa amen wani ne de ewom se wafira na ese wani no unhuna de na che se unhunu
unhuna de mfafo na menhuna de oh Jesus super great this is all enye adwuma back to sender the go odifo yes say boss enu na wo twe se na ye de maami be ba be di adanse mate odifo ye de ne be ba ha mate o maami na te azuma ye maami na te bosum ni o kasa bebra na omo nwachi kwa wate na wo twe se na ye de ne be ba be di adanse wa unse ye de nyame tu minti ye se a ye nti na wo twe se ne ye de ne be ba ha ye hye tiefo bo enuru honom no na nani na o se obi di bibia so ti se super glue no na ate na ne ba no so de na ate de go de make nyina nse bre no nti nyame ya dom a wachi wukuo yawo ada na me ye counseling na me ye no wo fa di school junction de go yawo ada no enipa ba be pie mu wonum na anije enipa ba pa na obi obeba bia nso no nani age no de ba de make nyina nse etiefu etie ye nyina hye no so odifo Elijah da yawo ada na metena se eye counseling me ya counseling ni wi ani fiada eye mpaebo kese ti nyame ya adoma ya wada obi antu ana momra na de go me number na ma me mfa ntudwa na obi amfa na yentimi ni nkomo se de be ya wusu wo problem bi a obefre na waba ne nyame afa yeso age me number ne ye 055 00 733 95 055 00 73395 tie number ni yo no ama me frame ama me ka jere me se awachi wura nini 055 00 73395 055 00 73395 anase 0240 967757 0240 967757 0240 967757 okay. They go nyame yad ma ya wa dem gidis after Ewiase Mu Nsem so ye beto aso anya kitwa na empire to bi anya mu gidie ebedwa 83581 83582 83580 we 83584 and Azuma ochina ebetumi ayewo ye point on association fe Lilian Turam and Baby Joe and Richard mu abeto aso hello 967757 okay. They go nyame yad ma ya wa dem Ebajo udina ka sofre he Bajo Yejo Ajabo bro fe kwa mu ha we asu bje ka enka unso mo mama chana namu na America supermarket na na nuka ni wa bajwa fuso kobra ane ni birthday de bi obi a mechia no na aja uzwe menum se odifo akan won me bro fe menum yo wa hene ane na no jambo wa le for busumu ye de ye fine body a ho dibi bia ta so mochi menum se wonya kan odifo akan obeba no na adansidie ema Ewiase nyina odifo nyamehira wade anwosira no menum yo wa hene ene chama bro fe mai wade e banya dima makrao that's rameti hello hello Gabon ni bato udina ka sofre he ani de midiane city boy mi do be poase a wini kwanta city boy yankoi Gabon e pa cho na je akomi na nyam ya demand 18th 19th na oversight pia ye nyina fa empire bo internet no papa bi a 700 oye ni papa anse nembe ka jense ne ye ne yere hwade wanti ama na de fesa na naji eye no Ewiase nyina obi ampa ma no yo egon e ma mi asem ya o kan asem die ano de babo na mi hu adidi abeba Nhyira FM e de se kwa na o se e mere o se timi nane timi nim se yakopon adum ti sofo wo die bibia be ku mi da se that's rameti hello the gone udina ka sofre he mpacho Joe ni almako ko benam kasefu pia o yetio kakaso America che ni abanse on kana kuma ntoro yem because abedu Israel from ne die yes yet for yerin pai boss na champion bra from kan yem yes ye ho de ne pai bo
ya beta so for chi enen sra fam chi enen sen kunde baba nyame nka mo ho that's ramit hale the ball jatani nie we dey wa this year wa dey here Robert am ka se fi ko twin kwanza the goal how do we ask no do baby I have you wutu baby no be asem follow me say papa ba me dey we dey kura no a me ni beti ba ka bibisa no na back to sender oh no ne mane ne nukunu mu hia no no wo so abomo nifra na next time no abayi fo na mo ya dia o mo di bejo original Nigeria mi chiao me da say that's ramit hale the jatani nie aha me so ya fa ma pia manka ho de me kan se ba me na sem no e mo bo pa ba nya ko emboa na bibia ne kama anya be du Israel de mi se bibia be kama yes you da sipi hale hello ibacha udina kasafre he maje fm adam kasafre ni wadi biafe ya baje mama banzule ma juma pa mo ye obana tawre de mo pa pa jamo ya na mbwana mai yo ya da se hale hello dausu majo hale fm so kasafre ake tan kasu yo ye jiwa ni ba na sa na ya mo pa Nhyira bwa na mo mbwana mai yo ya tie bwa no Arita Bonzi mami kwadu elusu ansan Raj King DJ and Clinton mom nyina ajo e Facebook hale yeah go see the gun jatani nie wadawro me frame kotoko sabrono se asemi atuma me in fact alawo sempa ya se obeya na so bi huna mani se ya so fa wa makura na nka eyo ba mi se odi aben share there there was you to drum the say we are fine found out mesme dase hale the gong jatani nie eno kwa na ye me de no that's ramit Abudu Karim ni asante achim ofuase meire rahina to offer wa bi mofie obi ti o live na duru sam ne ya na say ye re na ho so ye be ne de betie so no ma bi hihye sumasi o ne mom no wudi eni a ten pa no mom na ya hia ne kase Nhyira no me de pa ofa mo the gong yeah mama no papa no sama waka no me ni hweka me sise yankopon be fa no so na mama no waje no agi ni fiefu yin na mom no ne be me de ne se enkosofo no wi a onsan ye ne back to sender na ono so onji bi no hu se ya anase de otimi ye ne sa me kra beto mi yem pa mama no so kra e beto ni yem ofa minister sala o adukrum o tiopa me das that's ramit abodium was South Africa mo jina nyumre hale obe kwame makun original Nigeria tebede contractor papa ma so papa na se de ti dem se bi ya be fine ma mi chan so fani so fujo the lion checho ne de imam na ku kwa fetia over the question ke mo ya o mo ya tata enso makoni uche ma mi nsem ya over ne shanka radio se mi si de am data se radio stations ne doso na ni pe bia no de ne ha ba mo ni ma ofa uti gbagbam ma se de give for kukudam se bi o mo be mo a bibia bi pe no fa se de mi na sibi ka no so pani ti mi o fa nche mi so fujo we ne de e say bra se bi nkura de kura se we akokora tipa no o me sike film na be no papa nya se abone nya se papa bi bibia o mo na daniel nko no he se Ewiase se bi nkura da sa de aye ma mi eda se pi that's ramit me tia mi nkonya yiri nyina mi nkonya yiri mo doso mo nyina ajo hale dagwa jatani nie ya da man si ya se mi ma mi na yeah me ka se se ya se yo ye tie ma mi nyako me tia kacho ma minister mu on paba je be si dia na me afa me mi say dia be dia man oh yes amen hallelujah that's ramit hallelujah hello dago jatani nie ba te fo na se ka safre he adasi akọ that's ramit ye tio dago na me say with my power mo ye mi say ma me je de so wa je bibia be je na atuja ba me ti ba mo ma ja ma no to ma na aso no awe ho
me tell me best yama and then the yana the movie I look young. The go. Now then I cut out. I don't know me I feel na. Yo. Hello. Hello, the go. Jatani ni. Na pombo ko de. Ye krem. Kada nyame ase. Ndi di chama wa trans mi frefi jati pramso. Yo. Kakra America ni se mame no na sem no ya yi pa. Ni mum ode abedan en sira ni de no kwa sem se ni program ni de mo na mo start ye. Enti no mo ka nya ni de e bi homu shama na mo. Enti enim se kwa bia so oba sira de mo bebua no. Nyame oka mo yo pa. Yedasi. Hello. 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 You bacha udi na kasa frɛ. Your friend Ibrahim kasa fi ba kwa jimatu. Ibrahim yetio. Pa se da ma se ne jimadi papa mo ye maye. Ma mina sem da maye wura hu pa wa jimatu o. Ye hu de ye mumbo na ma me mesu ye sire mi sa mumbo no mo mo ani ndie me bom pa se. O so fo no betimi wonda ka be kwa ko nko mo firo. Se da wase. Mesu da wase. Yo, yen for the chat na fe ye ni mu ninkra. Hello. Hello. You bacha udi na kasa frɛ. Eje usukutuchi. Jatani ni. Eje to be life man would be asking. Pia life man, me tun ka che yankwa. Bishop Eje me kan say mama no man up montonium senior property kana. Na onjindi say obai onya na isa. Me tia ujambo ma na ujambo ma na me kana. Life man here. You to us. All right. The Diacosia ni picture. Yes, sorry, so you had much. You better so make us say, Baby Joe, Lillian Turam, Richard Moy, Kadwanimwa. I'm the undiluted commentary. Ever to us. Odi for your call on the money bill. My number in here is 055 00 73395. 055 00 73395. And I say 0240 96 7757 0240 96 7757. They're going the school junction and the counseling because of me. That's it. Mati Odi for Elijah Nyakubu Nsha Setuansa for Jesus so Ewiase Mu Nsem so Nsha 104.5 FM Sacrament Wabuo Yemunuma Eoprebu Kasenipa ba na bi odi uti koto Miri daja uzuma poko ntonchi obo hia kumana na wakasi bretuba kwa megong teterenye makramo. Only pays in a civilized